abakozi ba Mtoma District Local Government bo babiri batongozaho irrigation scheme ayishomero rya Mayanga Seed Secondary School ogisiriho no kurambura abo abashabira ubuherezo obwo. Similarly kutuguma hard nature, we cannot predict our production, we cannot predict our yields. Konga kutukuba tuine irrigation ngo kwiterera, we can largely predict our yields. Karo atuine orukurure bya irrigation scheme district ya Mtoma agizire ngo government ne yamba abahingi omukubateraho ubucwe kanshano na butano kandi umuhingi nawe yiyongerera 25. Abahingi aba government ne bayamba kugura ibyuma byo kwiterera imisiri yabo ibateraho % ya 5 ahabe yona yecoma umuhingi atekaho % ya 5. RDC wa Mtoma Kibuka Francis na wagambira abantu abarikwenda obuhereza bwa irrigation scheme ngo government ekabahereza sente ngo mbwene bine kuzikozesa bakabona kuganyura mu program za yezindi. Abantu ba Mtoma anti sente za government zicyaro abakwenda irrigation systems, micro irrigation systems sente zicyaro kandi nikiza kutushwaza munonga kureba anti sente zagaruka Kampala tabahingi zabarema. Kandi we na Kintu Sharif orakawo wa Mtoma na washabira abantu ba Mayanga abatungira irrigation scheme eji okukuma kurunja meizago. I request the community ya Mayanga, please protect the water source. Nochimanya omuntu yanaenda kukora kuri akakutandikira omumizi naba yakora basaba he teacher agazitirire adaho na kamera. Ainebyo na Samuel uri mukuru w'ishomero rya Mayanga Seed Secondary School otungira obuhereza bwa irrigation scheme ejo mu ishomero asimire government abo kubatora na nkishomero bakabaha mizaga. So gugusima government ya Uganda agukunda Mayanga community kandi mu Mayanga Seed School. Ahumuza ori agriculture engineer wa Rukongiri orabe na yamba h'abanyamtoma ahigire abo abagira mu system ya irrigation scheme okuba bakarebi ahari kuba contract abona okureba ngo bakora umurimo gurugo abo kube kintu ne cyabo. So niyenda kubahiga mu ba farmers abashikire at least level yo kutandika ngo basa kuraya ko bararete binde you own these things. Kandi we mukuru w'entebe ya katana habwa Mtoma Karija Benon ashabira abantu kurekeraho okushisha kandi no kukoza kubibishara. Therefore, uraina kasharara aifeye akaprotect ninga kalini. 2 one otamroka shango mutiyatera mwefuka. You report. It is not your work to go to say this get out of the wetland. Reporting. Abahingi hamwe n'abarisa abutugambiraho nabo abashabira obuherezo obu nabo batugambire okuba birende batasya ombwire bwe cyanda. Agire ibintu by'ubuhingi amunonga kw'icyo n'umwani hamwe no kurisa mwenu ndiyo nigeze hunanye gukora program ezo ubugambirwa ko wagamba ngo umwana gwe ukitwa mushana nkanye no mwana ukagurabize munonga hasi itakaryanyenero bacera mwenu hati aramwejo manja bwo kushanga ngo rabyo rwinje rukafu aha kuba ko mwako gwahwire umwana nyuguna shoromere nkiyamo miliyoni 25 n'emitwaro 30 kandi nyesiga ngo hato bunta kuza kwatwa cyanda kandi ubona umwaka gukuyija ogwe 25 ninyesiga kuba ninsharure sente zitarahansi ya miliyoni 50. Koraga gashakwa Olivia na Sasra abwa Sky TV ya Genshonga omuri Mtoma. Bare Olivia na Sasra abamakurago